Sadi Makon botok tus pulau de nuina aduga mingonda ga so adu na chaidana ka so taw sari ni nangla chairaga ai video nam. Hello everyone, mayam puna mag nuai biri ai sunu ai ko adu mayam ngahan video macham tang hap ken hapa horo bane mayam nuksi biba mayam sina nuksi sai tha khon mayam sina ku ka ngaur sakthi ba koi di video namora nu hai braba sakthi ba hingcha bi man bi akoi se video ka samda namba yadra braba in hainin bese nuina sana sadi kari oige ba nuina adu maliga ada maliga tawga nuina sai mem da nuina mi mena thabak tawko matam da thagat pa wahai season na ba adigi mingon du da kitang nungsi na mingon du da kai hani support taw bi ba mi gi pungning thagat bi ba adu kumba tawbai moda adu yam thi na chairaga mingon du da du amna mi gi bitto mi gi haidi interest haidi mi da no tawga da adu du manghan biri do kari gi no no nang na adu haide kana ga nang na adu aingon da haide kana aine nang bi aise video number ga sa aise laptop ri braba aise video number ga sa laptop man braba na sa na amta yeng na sa di na sagi dp da bu na sagi kanu asengba photo bu hapangam jada ba noina su adu ga mingon da ka su ga no tawi kana ga ngangi na sa do hanam ta yeng go mina thabak taw matam da mina video nam gera mina mai gi ngamjangam jaba taw jabane asida nangi ningim da laaga nangi ningim da ina pot lauram nangi ningim da pot huram nangi saktu ina saktu panati sidi aina ngamjaba gi aina ngamjaba kharadang aina ngamjaba taw jabane nangsu tawna yengda banang tu oyengan yengda banang tu oyeng bigan kai da wino na video su yeng biraga thina ngangi dubo na sa du da mi amagi video ma thola ade tholak pa du da video du da noi je comment se phatta ba comment se pidraga de noi na sa se tumba ya da ba sak sab da digest ka taw da ba adu ne ba noi na khalis adu ne ba noi na sa da oi rise nang na du mai na haide e nang na du mai na sei kan ina video semba ka sa ina lep taw ga man bra ba nang na du haide kan ai video lep ka to man bra ba noi na adu haira kan i hena ko na video sem do rise mina thaba ama tawba matam na mina tawlibedu khara thagat pasuna punsi da tamo mathakta upar wala loi leiben upar dagi mathakta leirisena ne loi ubane nangna mingonda aphaba wa nganga ba mingonda phajana tawbira ba migi awaba matam da migi mateng tawbira ba nangna adoi ta dine upar wala na sune mathakta leirisena nang busu to mateng taw kane ba nangna ne mina aphaba tawpa da nangna chang da nangna ado mingondu da ne nangna saira ba nang aphaba phane am taw so nang lai da na thun yung gai na nang lai de yung gai na lai khuram ba sune aphaba sung oi roi adona mi gi phatana ba mi wa ngang na gan na sana ngam tar ga di nang so angamba do nangi angamba do taw mingon da mai na mi gi bit hat kan na sana karim ta taw bangam de na sa di makhon bo thok te thus po law de nuina aduga mingon da ga so adu na chaidana ka so taw sari ni nang na chairaga ai video number le ko dro mi khudi makta luina ba haijaba nate ain haise khara leidi thau nai da ba mirem leidi mi gi miwa ngang na ba miwa no magi miwa ngang na haudardi adigi mirem kanu da phamba do phamaga wangang haudraga di chaba tum da ba kangbu khara leidi adu da ne ain haijaris mi khuding ma phatana loi ubudu namit chingdu da kaino di nasana hurala banina aina hurali samana mazu huralam gadra adugi wa khando da maina aina phataba toy ma phataba tawngani hana khanbadu ai hurala di mi huran boi khamen as aina hurali samana mi hurala ngani adu ne nang khali dusu nang na sa huran banina nang na mingon da su hurala ngadra khambadu nang na sa phataba tawngani na mingon da dum haidu yening da banang ging bigano please